بهتری 32,000 کوچبرên serêkanî Efrîn û Girê Spî ku ji ber şer neçar bûbûn koçber bibin, niha bi hatina zivistanê re di rewşeke gelekî xerab da dijîn. خستن مروفاهی و شعبی خود بینه هگر بکار بین بریا کو زوستانه که پر سرمان سر خلق ما ور ام بکار براسیجی چاره سری کش بوان خلق ما جبر شاهانی را ببین. بهتری 32,000 کوچبرên serêkanî Efrîn û Girê Spî ku ji ber şer neçar bûbûn mal û milkê xwe li pey xwe bihêlin, niha di rewşeke zehmet de di rewşeke dizwar da derbas dibin. Bi hatina zivistanê re ew koçber di nava konên peritî de di nava konên qetiyayî de û bê pêdawîstiyên bingehîn di nava sermayê da dimînin. Civaka navdewletî ew ji bîr kirine temaşevanên hêja. Alîkariya wan nake. Gelek ji wan ji bo cara duyemîn koçber bûne û tenê daxwaza wan çi ye? Vegerine mala xwe li Serêkanî û Girê Spî ji ber ku heta niha çekdar û ereb di malên wan tane. Ev rewşa bêhtirî 32,000 koçberên serêkaniyê ye ku ji neçarî mal û milkên xwe li şûn xwe hiştine û di nav vê rewşa xerab û dijwar de ji aliyê civakan navdewletî ji bîrkirî mane. Mihemed Haco endamê Komîteya Koçberên Serêkaniyê ji rûdawê re behsa zehmetiya rewşê li nav kampan kir. ام لکامپا سرکانی نه پیش کو باران دوباره روشا کامپه روشا خلک می سرکانی ویرنگی هانه راستی خلک می کامپه گلکی زحمتی و آستانگیا دکشین جبو کو پیوستین خوی روزانه پیش باران اجوستان یا کو 6 سال خلک من ویرو شل جیان دکه هر چندی خلک من بانگ دکه اما که کمیته کوچبری سرکانی گلک جاران بنگاوازی سازو دزگاه مروفاهی کردن راستی خلک گازنجن پر مزندکن هون روشه بینم بچاو جیان لکامپه در باست به لگور زانیاریین که روداوی ورگرتنه 2574 مالباتن کوچبر لکامپا سرکانیه نه 2357 مالباتن کوچبر لکامپا واشوکانی نه 6000 مالباتن کوچبرین گری سپی لکامپا تل السمنن نزی 2200 مالباتن عفرینی ین کوچبر لطبقای نه 2041 مالباتن کوچبرین عفرینی لرقاینا کوچبرین کلبندی وگرنا دوی ورزستانه دا جحمو پیداویستین روبروبونا دجواریا کشوبایه بپارن. حسین عمر روداو